Mosok gak enek getaran blas to Mas Dewi. Serepek. Yo, kan kula menganggap ini Mbak Elisa, wah luar biasa kok. Getaran-getaran apa? Engko mbok salah artikan dalam kabar wong wedok getaran ngono Mas aku. Gini iki wis menep kok. Ya umpama nun sewu. Mosok menep yo. Menepi Mas De. Menepi grek sepi ngono ya. Iya. Nun sewu Mbak Yu. Nek koyo aku mau wis duet karo Mbak Yovika. Ya. Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu. Udah pernah aku ki semelang loh. Kok iso aku duet sama Mas Akbar? Di thumbnail YouTube iso-isone aku dikekep kayak gitu loh. Editan. Editan loh. Editan Gemini itu bahaya loh. Tinggal dibilang AI ya pakai Gemini. Akbar gitu seperti memeluk Elisa dari belakang kayak gitu. Tenan niku. Lah timbang diedit mbok tenanan. Hei, Kok gitu kamu? Lah ibaratnya ora mangan nongkone kena kulute. ora apa-apa niku cara penggemar mencintai itu macam-macam. Iya, betul.